Pamirsa pengrau sasih kaon berupa sabah deres. Sani ngelintang ring Kabupaten Gianyar, daweg galah sandi, kantos ululikur Januari galah wengi, ngawinang tanah embit, ring wisata ceking teras Tegalalang. Punika ngawinang margi utama sani ngubungang, Tegalalang nuju Kintamani metutup total. Tanah embit inucap kuningin ngelintang wusan sabederes sani ngembitang tanah ring wawidangan ceking. Tanah inucap kantos nutup margi sa nguruk pelinggian sani kantun ngelintang miwa meparkir. Sedurungnya nih, kuningin asiki mobil miwa sawatara sepeda motor mau uruk tanah. Raris asiki unit mobil Toyota Aish kuningin ketiben taru ageng ring margi inucap. Tanah sani embit punika talar nguruk embahan toyo sani ngawinang toyana menek kantos ketengahin margi. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Gianyar, Ida Bagus Putu Suambe Mawasang, yening tim gabungan sampun saya gering lapangan, antuk ngicenin penampen darurat, kantos sawatara galak kutus wengi, alat berat miwa dam truk sampun ketedunang, antuk mersiang endut miwa tanah, personel saking Dinas PUPR Provinsi Bali talar saya ge ring lapangan, antuk nyelain stabilitas jalan tur digelisang mungkah margine. Kantos gater puni kita dun, margine kantun macet total, evakuasi kendaraan saumersiang tanah kantun kaut sayang ring lapangan, baikatan berwenang nguduang majang pelinggi sani lianan, antuk ngurara margi tiosan, sahe nenten ngelintang ring wawidangan Tegalalang. Bali Pos, Nuningayang.